E te iwi koenei te tau e 25 mai te oroko timatanga ke o te taiopenga haka mā ngā kura o Tūranganui ākiwa. He kaupapa I whakatūria ai I te whakaaro nui ki tō tātou reo rangatira. He hureirei mo ngā tau e 25 mai te wā I toko ake te taiopenga haka mo ngā kura o Tūranganui ākiwa. Ko pihi, ko tipu, ko puawa. He tino kaupapa tēnei I huraina I te ngoikoretanga o te whai wāhi o te reo ki roto I ngā kura o Tūranganui ākiwa. He taki tēnei I kawe ake e te o ngā kaiako Māori I ngā tau e 80. Kare koutou I te pirangi te reo I roto I wā koutou kura. A tēnā, me tia mai tēnā me te kapahaka. Mā tēnā pēr, ka tae e mātou ngā kaiako Māori, te whakauru atu te reo I roto I ngā kura. Ināia nei he tino rereke te kōrero I te taiopenga tuatahi e whānoi ho ngā kura. I tēnei tau e 50 ke ngā kapa ka whakangahau I ngā manotini. Kāre he kōrero I tū atu o te mīharo rangatira. Ngā kōrero I puta, ngā tirohanga whakamua. Kei te tino hariko ki tōku ngākau, ko tae mai nei ki te whakamana tēnei kaupapa. Ka haere te taiopenga mo ngā rā e toru e haere ake nei, e hare I te whakataitai, engari ia he whakangahau ke. Anzac Pikia, te karenga.